Yes kaze hano mu Nzove aho ikipe ya Sport isanzwe ikorera imyitozo. Uyu munsi turi kwa kane ni nyuma yuko nubundi ikipe yambara uburu n'umweru ku munsi w'ejo yari yatsinze City Boys ni ikipe mu kiro cya kabiri mu mukino ubanza kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'amahoro cya 2026 bitego biri kubusa byitwa For Nganye nyuma y'iminsi 361 yongera kuboneza incundo. Rero uyu munsi hano mu Nzove Rayon Sport igiye gukora imyitozo n'ubundi yitegura umukino ifitanye na Mukuru wa Victory Sport bari kwa gatandatu bari kwemerewe ku cyumweru saa 9 kuri Kigali Play Stadium, ariko uyu munsi agiye no gutorwa umukinnyi mwiza ukwezi gushize ukwezi kwa mbere kabisa n'ubundi igihembo gitangwa na Skol uruganda rwenga ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye rusanzwe ari umufatanyabikorwa mukuru w'ikipe ya Rayon Sport. Rero uyu munsi bagiye kumuhemba nabonye mu bakinnyi batatu bahatanye harimo uwitwa Ndikumana Asuman kabisa umwe muri batazamu navuga ko wenda nta mahirwe menshi cyane ahabwa, hakazamo bita Ramazan Churembi uyu n'imyugariro ndetse n'uwitwa Emery Bayisenge. We ku bwanjye amahirwe ndayaha uwitwa Emery Bayisenge none n'ubundi birayikiri ko ari butware iki gihembo n'ubundi ni igihembo gitangwa ku bufatanye na Skol ndetse ni nayo igitanga. Hanyuma ubwo hagiye kubanza hakorwe imyitozo icyo igihembo nkuko bisanzwe n'ubundi gitangwa nyuma, ndetse murabizi neza turanamuganiriza umukinyi binuri birayikiri ko ari buze kuba ari Emery kabisa tubwira amarangamutima ye n'ibindi, ariko n'ubundi n'imyitozo bari buze gukora none turaba tuhabaye neza cyane kabisa. Hanyuma mujyanye n'abakinyi baje sofa bungu turimo turafata video byari nka 8:30 ninga yo guca abakinyi ba Rayon Sport umunsi none bazindutse hari ukuntu imyitozo ubundi barimo bararandinga hano mu Nzove nka saa 9, ariko uyu munsi bageze kare kabisa baje hakiri kare kabisa nyine mu mubonagera mubona n'amashusho abasore batandukanye bagenda bahagera mu myenda yabo n'ubundi isanzwe. Nago uyu munsi baje mu training y'ikipe ya Rayon Sport baje biyambariye bisanzwe bagiye gukora imyitozo gusa kugeza ubu ngubu witwa Kwizera Rive ntabwo yari akageze. Kwizera Rive sinzi ku munsi w'ejo ntabwo yageze akoreshwa ku mukino, yari yicare kabisa n'uruguru mu bafana gake yirebera match ari kumwe n'abashuti biwe ntabwo yigeze akoreshwa n'ubundi bikavana kuri cya kibazo cy'imvune agiye ku mukino na polisi. Imyitozo yo kwambe ntabwo yarigeze ayikora ndetse no ku munsi w'ejo ntabwo yigeze akoreshwa. Rero sinzi niba ari buze ku imyitozo kuyizamo, ariko ibirayikiri nuko n'ubundi ushaka gusanga gifite icyo kibazo cy'imvune. Abandi basore bose nabonye bahari bameze neza. Murera irishimye nyuma yuko ku munsi w'ejo witwa For Nganye igaruriye icyizere ibitego bibiri nyuma y'iminsi 361 ni ibitego byinshi, ariko noneho muri rusange n'ikipe ya Sport morale miragenda garuka imikino itatu yikurikiranya bamaze gutsinda. Batsinze match bahere kuri ngira ngo batsinze match ya polisi, batsinda AS Kigali ndetse no ku munsi w'ejo batsinda City Boys ikipe n'ubundi y'abahungu bahaje nyiri gorira ndetse akaba na chairman wa Rwanda Premier League urwego rushinzwe championship cya mbere mu Rwanda. Rero morale urumva ko yagarutswe munsi w'ejo tugana na basiri avuga ko kabisa iwana bafatiyeho bungubu umuriro bamaze kuwufata igisigaye no kugenda bongeramo vitence gake. Ni match ikomeye ku cyumweru, match ari kwa gatandatu saa 12:30, ariko match yimuwe kubera ikibazo cy'amatara n'ubundi kimaze igihe muri Kigali Play Stadium. Ngira ngo ni ikibazo muzi guhera kera cyane kabisa kimaze iminsi. Rero iyo match byatumye yimurwa, match ijyanwa ku cyumweru saa 9, ubwo abafana ba Rayon Sport barasabwa kugura amatike hakiri kare bakazajya kwirebera bakazajya cyangwa se kwihera ijisho ikipe yabo, dore ko iri mu bihe byiza irimo iragenda igaruka muri forume kabisa. Kugeza ubu ngubu Rayon Sport ku mwanya wa gatandatu n'amanota 32 irushwa na Ari ari ku mwanya wa mbere n'amanota amanota 6. APRFC umukeba nayo APRFC nayo irayirusha amanota 6 kabisa. Bivuze ngo Rayon Sport iracyafite umukino w'ikirarane, iramutse iwutsinze atasigara amanota 3 bagifite match yo kwihurira. Ya APRFC irimo atakaza kuri n'ibiki ni ibintu biba byishoboka cyane ku gikombe bitandukanye n'ibyo abantu babanaga yuko Rayon Sport ishobora kuba yaravuye ku gikombe burundu kabisa. Ibintu byose biracyashoboka. Ubwo buno ibindi byose biri mu Nzove turi kumwe neza cyane, imyitozo ibikorwa n'ibindi. Umukinnyi mwiza uri buhabwe igihembo cy'umukinnyi w'ukwezi gushize ukwezi kwa mbere ngira ngo icyo bushize ukwezi kwa 12 ayo bundi baragitanze ndumva yari ndayishimira ishara, ariko kuko nabyibuka neza twanamukoreshe interview kabisa ndumva ari ndayishimira ishara. Ubwo rero no gutegereza tukareba ese ninde wukana igihembo cy'umukinnyi mwiza w'ukwezi kwa mbere. Ngayo nguko nge nitwa Aloys Nonyungu kuri kamera ya Director Mevin Pro. Iyi ni Nyarwanda Sport TV turabakunda cyane.